ekhaya uyele ekhaya dlala ngosibani yini sibalu kwamnakwethu sibalu kwamnakwethu Sibingelele yonke indawo la kufinyelela khona ke umsakazo iVoice of Pixley FM la senithulela khona ukuthi #xoxindaba la sibuka khona ke inkinga ke eyibhekene ke nabahlali abahlukahlukene khona la ngaphakathi ke ebhlalini evukuzakhe o Dr Pixley sinibingelele nje kuzo zonke ke indawo ePixley kayisakaseme sinibingelele Vakastrom sinibingelele Amasfort sinibingelele Perdekop sinibingelele ke nakhona la ekhaya ke evukuza enomndeni siqala sithi kalani Nge Stende Sakho wasibhalisa mhlawumbe ikubula ubona khona ukuthi cha ngathi ke awuboni ngasolinye ubona ngathi azange kube khona ukulungiswa bese sewuphumela phambili kusithinte ke la emsakazweni ukuthi singenelele so namhlanje ke sihlelana nawo umndeni ke wakwa pha endaweni yasephumula mqhashi ngaphandle kokumosha isikhathi ke sizoba ithuba nje basibingelele emoyeni sanibonani njani siyasakaza ngaphandle kokumosha isikhathi bese ucela nje ukuthi uyithule ukuthi usesi ubani ubuya kuphi oyigama lami uLindi ngwakamngomezi ngihamba nosisi wami omncane sibonga kakhulu ngenele ingala ayo omayelana yazo nje background uthabile so ephike akhola okune inkinga yestende mhlawumbe bonke nje abasilali uthabile istende semari obikhaya isihlala kulo lisegameni uthabila ngenda kimi indawo be373 pension azokuthi ngoba ubekho leyo baba kathabi akumkhukwa unomkhukhu baba ngikukhansela abanje abinuthabile bese uthenga kuqala lapho sekuqala kwakhiwa indlela kamakhelwane kiwo abantu uyefe ibone ukuthi ngibe nethe kodwa ngikhiwa uthabila ngakhwahi RD mental umthetho wala eSouth Africa even umuntu ne submit form nal so bekungathi mhlawumbe fudisi yalenkinga sesiqeda ukwenza le profile le sithathe ke bese sithi bazoyi-investigate ngoba nithi indawo yathabile mhlawumbe njengomndeni ethi engakuphakamisa indawo ukuthi nanokuthi sazi number 73 ke nali khala sike saye uzocela uthabile layiniwe sekmakhethi thina ke thi mhlambe na interview masifika usi asimthokwa mfana ngisho ukuthi akasatholakali send after mamutha enkulo la sangihle ngayithola indawo ngoba nayi yinima kanjani ukuthi emva kodwa kulokwesibili na isifaying ikhadi ukuthi badis aside lakhe umjabulisa ne South Africa umuntu emndenini ogulo omncane ndesizona le stende sakhe so lapha endlini thina ke azange nisakwa phansi ukuze ukuthi into okay no mhlawumbe sizama ukuthi late iplay na straight yabushini bese kuyabonakala ukuthi hambe kabathi iphinsela ukuthi hawo ngaleni lezimelile umfohla kuthiwa ubhuti yebo ngithi kwathiwa hlala umphembinta ukuthi hambe ngabombeka before sikhona indlwe kakhulu ba ayulu phambili chini ayino siyabonga ungaphasele la yila lapho mama iso uzoba iphathi sidinga nje ukuthi kube nobulungiswa na ugesi yakhiwe kanti futhi kubuya inkulumo ehlime izi bekhona umkhandeni ukhansela nje manje uma simnika ithuba athole le session